babu 203 ka riyadu salina sunnatul jum'a sunnaje duwaɗe juulede ɗen e juma ɗum noon hawrodiri kadi tafsir ko min wadde kon o darso ɗo ɗum kadi hawriti hande e ñalande juma ñande 29 sabbordu suumaye ɗum hawriti ko ɗum ñande 27 lewru wi'etendu ɗum juin l'an 2014 sunna ko duwa juulede e juma hawriti kadi koye ñalande juma kadi wonɗen waɗude darso fihi hino e nder dambugal ngal hadis ibnu umar toujours hadis abdoullah ibne umar astabi kaditiɗo on annahu no kanko solla o juulidima annabi wondude annabaji allah sallah sallam rakatañi darɗe ɗiɗi badal jumati ɓaawo juma muttafon alay ko hollugol en haray ruƴƴugol darɗe ɗiɗi ɓaawo juma o haray hino hani an abi hurairata radiallahu anhu qala o wi qala rasulullah sallam nelaɗo allah sallah sallam maake ida salla ahadukum si goɗɗo e moɗon juuli aljumata juma falyusalli o juulu kadi baadaha ɓaawo juma o arba'an darɗe nayyi rawahu muslim ko imam muslim woni ko filli hadisi o wa an ibnu umar ƴettama abdoullah ibne umar radiallahu anhuma anna nabiya wonde annabaji alah sallah sallam kana o laatike la yusalli o juulatano badal jumati ɓaawo juma o hatta yansarifa ha o woncito iwa ka juulirde o yaka suudu fa yusalli o juuloya to rakatayni darɗe ɗiɗi fi beyti ka suudu makko rawa muslim ko andingol en sika ka juulirde ruƴƴata ɓaawo juma on salminama haray ko darɗe nayyi woni ko hanɗa juulude so tawi kaka suudu ma ruƴƴoyta haray ko darɗe ɗiɗi wonɗa hanɗa juulude saabu noon darsu ko ɗum woni julde naafila waɗande nden ka suudu haray no mari puissance ɓuuri waɗande nden ka juulirde wallahu a'la wa